Guhaye ikaze wowe ukurikiye Yoshida Movie. Uyu munsi naguteguriye byinshi utamenye utigeze ubwirwa mu matwi yawe ku nzu y'agatangaza hano mu Rwanda ni Kigali Convention Center. Ese iyi nyubako ya Kigali Convention Center ni nyubako ki? Byose bikurikira mu kiganiro naguteguriye kuri chaîne nshya ya YouTube ni Yoshida Movie. Guhaye ikaze. Bijya gutangira amateka y'inyubako yatangiye mu mwaka wa 2007 nibwo iyi nyubako y'agatangaza hano mu Rwanda yaje gutangira kuba yakubakwa, dore ko iyi nyubako y'agatangaza yaje kubakwa n'amafaranga atagira ingano kandi ikaba yaruzuye, iri mu nzu zikomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa, ikaba ishobora kuba iza ku mwanya wa mbere muri Afurika. Iyi nyubako y'agatangaza yubatswe n'abenjenyeri bagiye batandukanye, abo benjenyeri bamwe na bamwe nabo mu bihugu byo hanze. Iyi nyubako y'agatangaza ifite umwihariko